Longdang araratum ASDC kecaria hut aringwel si non puta langjun bomlang. Di Pualong Career Counseling Cum Vocational Guidance ajai mek kedeng. Puloni Salavor langtinga hitialong CM pen rong araratum pen chingki chithana ajai mek kipadu. Karbi Anglong live ada babirta long peneli sami beauty bepi pini birta ton pen arjupanitha. Nijang Karbi Anglong district number Troxy Kopili MEC constituency ang kangalo Kironi pen kahelo kilometer ingkoyan bak doji adim longdang porong along nonang taning kan ingkoy thongkep alang tugalangsi junang bomlang. Bang sorong rong barimlo bon sitame haladaga rong aphan sorkar pen kilang ki pangkreve pusi alang ni tumpen ningji pon athela bang sorong along kaching thurason jum piklang ringwel isido lata akiwak saidelo aprang ASDC sorkar ke do bomahut ki pitekang aringwel alangsi chinglu chingthi lapen jun bomlang la si haladak arara tumpen chuning riponlo non ke do bom BJP sorkar hinpen ringwel hini bak piponasonte nongnam jumi senji pusi rar tumpen chuning ripon lang he lang ka chusok anta kisum ke doang se towar anta nilitum ning kreng ning thia hota long ria duk pen saide pen barla hota ve cheng viri pen sinilitum ke cham ke che ke dong ana kisung nilitum ke asinon sarkar aphan ke nilitum ke langli tula hang sar aphan ke nilitum ka chuning ri kang tung ke towarang salam pinang po ring nang bonai pinang po non pini pena thekte nang pite po ano nilitum ni chuning ri ke mana anta na anak ke hang dun tuwar ta hang dun piglo ring ta chu hang dun piglo a ring ta piklang piglo sita nang lang choji alam ke na ku choji sita hormu ba nang dili ningkreng hode lang siksak pi bona ningkreng hota siksak se kali nitum ha kilometer hingi an nitum lang sawam na la ke lenge junang ko wi ason tin si lenge dorka asinang rap pur tha sarkar atum ta pusin ki puta nang rap Kironi pen mohanteron Karbi Anglong live. Thang ni Paikri hiniani Dipu Agriculture Farmer Growth Center long Arnisia Farman Career Counseling Cum Vocational Guidance ajai mek kedeng. Labang soja mek along District Employment Exchange Dipu Kipatir Pipon along Skill Empowerment and Entrepreneurship Department Asam atum chirap chetudunsi Arnisia Farman Agriculture Farmer Growth Center along Career Counseling Cum Vocational Guidance ajai mek padupon lo. Bangsolong Barna Rongphar Abarim Principal DGC aphan Resource Person Hangsi Lukichali Bom Arisoy Jang Tumaphan Jumisen Alamthi Than Pachini Pono Mailong Aluhiaman Pen James Daimari ADC Instructor ITI Atum Chitongdun Labang Soja Meklong Rainbow Home HS School Dipu Girls College Chandra Singh Teron High School apen ITI Dipu along Lukichari Bom Arisoy Jang Atum Chitongdun si Career Counseling ajai mek misen pen pachun ponlo kibi ke bangke laso program initiative ke anti bangke Directorate of Employment Placement Training Guwahati hin penlo ape nile tumke dake district office lo lasinil tum hansi manen conduct laso program ke district tin tadu Directorate of Employment pen cd laso program phan ke mane penilo initiative en lo lapen district tin employment exchange tum phantala so program phan di pabi toy phan ni tum phan apor nang pilo laso teng penili tum tala dak pini laso program career counseling program ba লৰা ছোৱালীক মানে কি কম হজাক কৰিব দিছে যে ৰাইট কেৰিয়াৰটো কেনেকা চুজ কৰিব যে যদি মানে লৰা ছোৱালী স্কুলত পঢ়ি আছে তেতিয়া হেৰি মানে কেনেকুৱা মেট্ৰিক পাছ হলে বা হাই সেকেন্ডাৰী কমপ্লিট হলে ৰাইট সাবজেক্ট বা ৰাইট কেৰিয়াৰ অপচনটো হেতি চুজ কৰিব পাৰিব সো দ্যাট ইন ফিউচাৰ মানে হেতি কিবা এটা লাইফটো নিজৰ লাইফটো ভালকে সেটআপ কৰিব পাৰিব আৰু News report Karbi Anglong live.
Kisong alam jongsi pachini dunde pute kirabje tumta chini ne deji. Sonsi thang ni phai krehiniani a constituency tinalong Karbi Anglong Thomas Council CM pen radang bong chingki che thana sai ke en pona sonsi phuloni constituency ke parlo salavor langtenga hithialong ta paman ponno. Labang soja megalong ongdung arara pen Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Kliram rong ha tum chitong chingrum si mai padu ponno. Mai long phuloni hawara long arong tin long sorkar pen ke palili lapen raratum kilong dunde kidu kisung kachechak nang alam the CM atheng no lam chipaklang dun lasung bong pen rarakar I kenang jia son an pen kirab jia phan lam chak chipi ponlo lapen miar hing kililianta chiklo joniang bong pali pupusi rat angno lam chak chipi pon Pulunia konsensian bang cricket homadim CM interaction program mate CM pen lam ka chepechoy budi sore ka chipi laso puthat Karbi Anglong Autonomous Council pen chitik ponlo dak principal secretary pen changlo secretary ke do ans joint secretaries ke do an officers ke do an lapen ang parame district commissioner pen changlo superintendent of police pen changlo law and order pen changlo rara tumpen ronga sarkai lapen sorkari gambura lapen song ke do ala tumpa public atheng no rarang atheng no selang tu benci than lo aben ku pipia sayang deng ma kenang so an ke pin purolo na pidun lo pa pin purolo na pipia na sayang deng ta me alang tu ninga klok alam alang tu than lo aso je than na pot ni ka Karbi Anglong Autonomous Council ninga klok churolo alang tu lo asi bahaya sai deng ka picun je phan ni tu ko nom 16 ni review meeting doji along tin a consensus ke daman ta me public atum jitu lo nang pido dog dir pe nang pido ala sab buglet tiar tang elo plong ni tum la marsa cheklo pining financial year 2025-26 la so financial along thaponi ban bori bon pen tendar kor pen jak local tum han jipi bon pen kama peklem ye ban tum ko puthot ani jok na somje ban pulni hawa kame bak phuloni pen dirchuna rong pi Karbi Anglong life MTB Assam Cycling Rider Rally West Karbi Anglong Dwaramla Constituency lo sitame nanglutsi Bhoksong Ecotourism Park along Ajuapor Bohanang dulo la solong Karbi Anglong Thomas Council EM Prabhat Chandra Taro EMDU Phing Maslai lapen West Karbi Anglong DC Saranga Pani Sharma tum kachetong dun MTBT Assam hin pen patir pibonsi nithoma pharman break jam along rialong cycling rally ki paman pon Labangso cycling rally lake Guwahati rong supi pen wangsi Moregaon district ke parlo Neli Amguri High School along Ajuapor Boha pen thang chikloni phai crazy arni race day one flag off pon pen wangsi West Karbi Anglong aro Amri constituency aro nangdut pangchenglo Lasopen wang bomsi puthot West Karbi Anglong Dwaramla constituency aro sitame nanglutsi Bhoksong Ecotourism Park along Ajuapor Boha ponsi puthot niphai krehiniani adapor phai troksira chitim apor pen dimhasaw alongri umrong sualong an kipali damje phan bar pontangno lapen puthot umrong sualong ajo boha pon pen haflong rong supi along an palisi labangso cycling rally pajutpon popusi alangni hin pen nang thanang pachini dun Labangso rally cycling atum kadukave bangingkora trok an aphaido lapen alang itum kapre galong ripensi ke wangsai de lasonsi Ladakh Canada Nepal penchenglo kapre ga dim pensitame do lasolong alang itum pen Bhoksong Ecotourism Park along Boha Kisang Ponhut Karbi Anglong Autonomous Council EM Prabhat Chandra Taro EMDU Phing Maslai lapen West Karbi Anglong DC Saranga Pani Sharma atum sitame chitong dunsi alang itum aphan hirjume pajerdunsi mission alam chingki chithandun Lapenapu cycling rally group atum pensitame non ovi kimiatum penang anaraki hormu kechu penchenglok akahing nu asai doan sitame ington pen lapuson cycling penchenglok ason akime cyclem ponote lahai araki hormu kirim pon sitame ing arpon poputa alang itum pen nang thandun thu উদ্যাক ইভেন্টে তেওঁলোকে কি কৰিছে প্ৰথমবাৰ আমাৰ অসমত মানে সাইকেল যেটো মানে টুৰ তেওঁলোকে কৰিছে 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ অন্তৰ্গত এই আৰম্ভণি সমষ্টি 1 নং দৰমলা সমষ্টি
যোৱা পৰহি আহি তেওঁলোকে আমাৰ আমগুৰি হাইস্কুল নেলিৰ ওচৰত আমগুৰি হাইস্কুলত তেখেতসকলে 10 থাকিবলৈ ৰাতি তেওঁলোকে নিশাটো কটাইছিলে আৰু যোৱাকালি ৰাতিপুৱা তাৰ পৰা ফ্লেগ অফ কৰা হ'ল আহি তেওঁলোকে আহি ঘূৰি আহি পেলাই ইয়াত ভকচং ইকো টুৰিজম পাৰ্ক ছইল কনজাৰ্ভেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত ইয়াত আহি তেখেতসকলে নিশা কটালে গতিকে আমি তেখেতসকলক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ যি আশা আকাংক্ষা যি উদ্দেশ্য লক্ষ্য যে ৰুৰেল টুৰিজম যিটো ডেভেলপমেণ্ট মানে গ্ৰামীণ যিটো মানে টুৰিজমটো ডেভেলপ কৰিবলৈ কাৰণে আৰু ছ'চিয়েল এৱাৰনেছ আনিবলৈ কাৰণে এণ্টি ড্ৰাগছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্বচ্ছ ভাৰতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হেল্থ কনচিয়াছনেছ বহুত কথা তেওঁলোকে মেছেজ লৈ গৈছে বাৰ্তা লৈ আহিছে আৰু এইখিনি তেওঁলোকে হাতত প্ৰচেষ্টা লৈ আমাৰ এই পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা আৰু ডিমা হাছাও জিলাখনক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলক উদ্যোক্তাসকলক আমি সঁচাকৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ Chinthong penhemari rong phar Karbi Anglong live. Pinia birta ke lapan sing kang ton poniklo kardong.